Lamso ko joto no friends ong ni rok no kaisa update rogan hi phai mane TTADC ha phangni tei kaisa loan sung mane tipra ham loan portal kaisa loan sung mane yang tei tabong ni rok auto loan rok na manai subsidy tei ke rojangnai ngeni rok bahai ke apply khainai tei bom hai rok process bo hai rok nai neleinai step by step nai neleinai tei ni rok channel o katal ko subscribe khaijai ko to hanke subscribe khagi tonglai di daily om hai ke notification rok katal sopai ke update manai private job notification tei government job notification rok joto no omo channel bising tin rok nugui manai hingke channel wise frono kwrwngai tonglai di tei ni rok ni friends no share khagani ta folai di katal ko subscribe khai di friends om ni rok like khaimani bising tei ani bukharok bo tei usrangani rok no update dogani bagai engke phadi kaisa ke tabok boni step by step ke nai nelene engke tabok ni rok sikang pila tipra ham hi search khaidi google lo type khai search khaimani pore ke ni rok hai ke page nungnai tabok omono loan eligible engani hingke je tipra tak ADC ni go je chakri koroi hai ke ba unemployment rok ni bagai omo kaisa facility rojang mani ni rok o auto loan subsidy hingke 75,000 tabok bubagra tirpra TTADC ni hapangni teike rojang mani subsidy 75,000 ke rojangnai hingke te 40,000 haike ni rok mas hunaita hingke tabok ni rok auto so 600 jona tabok rojangnai hingke tabok sebasama manai hingke tabok je civil score kabang borokno manai hingke jotono apply khaimanai tak je civil score ka hambono manai bohaita hingke phadi jeng nailesnai bahai khainai tak new tabo new application o click khaimani pore ke niro track application bo khai nai manai tabo niro katal apply khaigani hingke new application o click ma khainai new application o click khaike mo haike rong nungnai new registration oro ja gona de Mr. haike ba Misters hai miss hai rok tongnai hingke message rokni hai rok tak bring la hingke kaijak la hingke MRS o ma click khainai brai sigli hingke tak last ni miss o click ma khainai haike tabo nang chalang la hingke Mr. o click ma khainai MR o haike nini bumung type khai dor jaga nini bumung suidi bon pore father name suidi haike ba kaijak ngui tongke husband ni name suidi or jaga second o hingke tabo RWR number haike ba ration card number or jaga suidi bon pore pan card number mobile number gender ro hingke tabo nang chalang la hingke male suidi bring la hingke female suidi boni pore ke current employment type of ke government employee hingke ni rong eligible ng yakhanai hingke private employee hingke eligible nai employee chakri kari rone unemployed ko hingke omo eligible nai haike oro unemployed ko click khaidi boni pore tabo permanent address o click khaila hang or just osma khainai ni rong ne tolai zone gumoti zone khowai zone om haigo click khaidi te ni rok je ni district zone ma khainai select ma khainai bon pore ke sub zonal tabo om haike select khaila hang tabo ang kono dolai click khaila hang ke ambasa subdivision rok haike bo haike om haike nugnai bon pore ke haike click khaimani pore tak village ni rok ni para ni bumung suidi boni pore ke police station post office postal code hingke pin code hingke tang ni pin code number suidi boni pore ke name of BC or jaga ni rok ni tabo panchayat ni bumung or jaga ko click ma khainai boni pore ke mobile number box ade full address suidi or jaga ni rok full address suibani pore pin code soho suidi boni pore ke same bo haitong hangke bo haike box of click khai roti haike or jaga automatic ni fill up ng thangnai bon pore social category go ST sui rodi omo ke ST rok ni bagi kaisa ni facility okay educational qualification ni rok bus class 4 jak bo haino or jaga chosma khainai 8 pass madhyamik pass 12 pass graduate master degree or above or jaga go click ma khainai hingke tang ni rok master degree post graduate khai por boni sai BEd obo khaija hingke om hairo go click ma khainai master or above boni pore ke
date of birth box sedi or jaga date of birth box samani go ni rokom haike click ma khainai haike pon saka go July 2024 click khaila hange tabo or ja click haike 2024 click khaidi bon porke am haike year rok choose khaimanai noni date of birth box sagani bage haike driving license box adini roni driving license te bon pore driving license validity suijak tongnai or jaga go bofro validity painai om haino box sai rodi bon pore present annual of the applicant income or jaga ni income box anai ni bosor ni income busuk income khaima om haiko sui rodi tak 1 lakh ke 1 lakh haike 50000 ke 50000 sui rodi bon pore any ongoing loan or complete loan or any defaulter if yes provide detail or jaga ni rok loan na jak ngila hanke loan ni details ok sui rodi na je hanke ba no sui rodi bo haita haike tabo electricity applicant house has electricity connection ni rok current ni connection na jak ngi tonke yes maro nai hanke jato na tak ba current ni connection na nai tong haine ba yes rodi bon pore bank account number suidi bank account number je Tripura Gramin Bank ke Gramin Bank bo haike ai bon pore beneficiary name ke ni bumung suidi bon pore branch name je jaga ni bank snamani or jaga ni bank detail branch suidi bon pore IFSC code bon pore upload Aadhaar card bobo 20 2 KB ni tolanga ni nangnai bon sai saka angke upload ang yakanai bobo photo ke JPG bai upload ngai PDF angke upload ang yakanai bon pore upload pan card Aadhaar card pan card angke nirok je ration card ni number no fill up khaimani tong hangke ration card ni number no ration card no ne oro upload ma khainai arwar no upload tabon nirok arwar number box sal hange arwar no ne upload ma khainai bon pore age proof certificate tabon nirok madhyamik ni admit card bo oro jaga apply upload khaimanai bon pore bank account passbook oro upload ma khainai tung joto ne tu KB ni bisingo ne angani nangnai caste certificate ni SD certificate upload khaidi bon pore upload educational qualification certificate om hage box adi driving license box adi or jaga upload khaidi bon pore upload your current image ke ni passport size no je tabok choli tongmani tak ni katal photo no ne upload khaira dita ni photo click khaige bon pore proceed to pay or jaga 500 taka payment ma khainai inge or click khaila hanke bo maike nongnai ni phunora finai haike om haike nukjaknai om haike nukini rok tabo nironi bumung suibani nironi bumung nukjaknai bon pore kindly proceed to pay the application fee 500 taka maronai again jaga application number or jaga nirok nugi manai om haike ne nirone payment success ngai bon pore status check khaigi nai manai da inge nirok channel katal phangke subscribe khaini tapola din rokom haike ne noni informative pungjagi tongke friends ong subscribe khagi tonglai di daily nom haike update manai private job government job daily ne private job ni to daily ne update manai government job ni je sopai pro ne update manai engke channel bai je pro ne krengai tonglai di on friends ong je ke share khai masak share khaigani tapolai di ma haike ne support burolai di friends ong engke tini ni joratoi aseng ne jotona na hambai।